берип бабалар сактап келген айкөл кыргыз элден биз берекесин төгүп турган ажайып бакубаттуу асыл кымбат жерден биз берекесин төгүп турган ажайып бакубаттуу асыл кымбат жерден биз Şurada. Alo soğuk yerdeyiz. Burası bütün Kırgızstan daim cengetti. Cenk gelgen. Nosunda da cenget burası. Şunday 3800 metre büyüklükteyiz biz hazır. Havayla taş. Cengiz bizde dostlar. Bütün Kırgızstan partiyası alga. Biz şu çokudan çıkıp herhalde çıkartacağız.